Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Disaster Management Minister puke sabdang chuan tun hnaya thlir wale real time chet na athen tur tu te chu thei to patan puan ni tur thu soi. Tun hnaya Mizo meiche pakhat chu meiche za omna tipor bang thei tur social media kal tanga video le thalak atalan fo wangin thu boy siam sakani. Arunachal Pradesh mun ming then khat China in athak fo chu sarkar le pu chu na takin adem. Election Commission chu Lok Sabha le Assembly in thana tura state paruka ulukzo ka vil turin special observer arwat. Disaster Management Minister puke sabdang chuan tun hnaya thlir wale real time chiat na athen tur tu de chu thei to pa tan puan ni tur thu soi. Vona social media kaltanga athupuana puke sabdang chuan Chief Minister Puldo Mapuin Khuarel cheda thil ani awangin Election Commission of India hna harsat na hi athen ngal ni na soya. Khuarel chiat na ani meo wangin in than pon nu election model code of conduct form line ni ma se atheng angin tranpui ngai te puyan ni ti soin MLA te chu anmani biala antheng angin an fe chuak ti soi boka chen thila hi chuan election thunei tu telam point an thathiam ni in soi ani minister chu Mizoram chunga chen sang athen awanga poyati thu soin social media video da chuakin state disaster relief fund om thu soin van doina tok zong te ator pui thu soya sarkar na ti tu le ti theichin danina phal angchin ti ani tur thu tar lang bokani pathiani jing na nimin jinga to hole real tam tham tla ka wangin Mizoram achina sang athenga hriat theicina in sang khat chuanga chhia ani abik takin nimin tu ka real ta wang khan kulsip district in antorna sa a he district hom chunga khuale veng pakua mishing chena in lo sarkar building na biak in zasari samni paliat chi a in chete he tamjok chu realin achung chak ati chete ni in thlia telawanga lungdaya chen in pakhat chu awaina chhevekani kolasip district borsa pisa thokte chinchia danim thlile real thokawanga harsna to khwat hi hria thechina lungdai ser khan bu changphai bil khir north le bil khir south no chon pui no chimluang sai phai le sai pumte ni a bil khir south a hian chen in chia tam berin report alan tan chon real wanga in chungchia hi chen in jani som poruk ani Chena in chevek hilungdaya pakhat omin report talan ni danjon thile real thokawanga chhia ni a mundanga ero luazui thelo khopa chhia chen in omlo ni in antarlang ani Champha district apo in za somthum police ati chhia a in panga lo tlak lovina chhia a in za somni pakwa chu 18000 chhia a chungjinga chuan middle school pakhat high school pakhat higher secondary school pakhat PS pakhat supply kudam pakhat Myanmar tlante da na book sari le district jail pakhat te ani tun thlenga hria theichin Champha district khole veng somni pathum mishing zaruk som kuaten an tura chung tona khole veng te chu zong te tui sajep khuang leng hruai kon new hruai kon wangsia wanzau bungjung khobung zol sei vaphai far kon vai khotang khuang pha na alan tang sam sesi zo khothar te ba ka Champha kho chunga din thar veng sang veng khang jail veng te ni a report hi alalu deng bok ani Mamit district chuan nimin to karel ta khan in somnga panga ati si a ahmania thlipui te khan in somnga pania ti saboka khozol district chuan nimin le pathian ni thlite le rel ta wangin in somseri pasari achia nia thudon ani Lok Sabha in thalom tura Mizoram parliamentary biela tan venhim alama thoktu service voter sangli zakwa samruk pathum te hna e postal ballot thonchu ani Heng postal ballot hi service voter ta omna huna print chu ani anga vote an thlakvel huna returning officer hna an thondon ani service voter himi sangli zakwa samruk pathum atang mi pa sangli zare samsiri panhile meche somko pakhatan ni a hetila hen in than vote thak ne that poimo thoktur Aizawl mi te tan postal ballot voting center chu DC office aro manani a kar le thotan ne tangin ni lani thleng chama dar squad le kaidar nga in kar thleng hun hon ani tun hnaya Mizo meche pakhat chu meche za omna tibor bang theitura social media kaltanga video le thalak atalan fo wangin thu boy siam sakani Mizoram State Commission for Women Chairperson Pilsan da michon tun laya Mizo meche then khatten meche za omna tibor bang theiturin social media kaltlangin video le thalak antalang ta fo maya alo thlir tu te ngai to na hruai sual theiturang mi pat meche na mai ba ka dan phallo zu te ne na chetlatna ni om tak te po wall out takin mu thein omani ti a hetianga social media kalthanga intala ne tele akai hnoi mi pat meche na hoizonga video mu tur om fo chu Mizoram State Commission for Women chuan angai thu tak hle ti a tun naya thil thenga po sumoto into boy siam ni in chak tak malak me kan yati
pilal chan damit chuan social media kal tlanga mi pat mai chen hoi zonga moilo taka che na chungchanga women commission chuan chuamoto in Mizo mai che then khatte thu boilo siam sak to thina ti a tanin a hial po dalu anlo to thina ti State Commission for Women chairperson chon chamoilo an ompal changa social media khoi thina YouTuber then khatten boruak so sang zonga thil an vordar zel mai chu poya ti hle ti soin mi pat mai chen rong ka thalak vordar chu dan anga shem the ni ti mi puiten ria se adu ti a moilo taka che thin tele dan bo se tu tela ka Mizo mai che te za omna von him zel nan women commission chon chak takin mala zel don ti soin thu boilen jok pumpel ani theinan mitin te film khur turin cha bok ani Excise and Narcotics Department thokte chon kumin January tanga March tha inkar sung khan heroin kg som paret le gram zanga somsari an mantling to an department hu pong tu peter zoming thanga nena tanga thudon danin heroin ba ka hemi hun chung ve khian methamphetamine kg za paruk le gram zaruk somli paret an man to boka ganja kg za thum somre pakhat le gram somsari paruk an mana heti la hen min tlai dar li khan chal tlang li liveng state guest house bula heroin gram som pakhale ne tu nia pu mi pakhat lal mon ki ma kum som thum pani dur tlang le tan ko sa ne in chalan mana he thil suizel na hian ni zandar som pakhale mi songa panga khan hun thar venga he thu boy in nam noi dang mi pathum ke si thang moi kum somli pali zo ko thar champha district la than pare kum somnga pali fala Myanmar tu na hun thar veng Aizawl ko samek le tluang than pare kum som thum pakwa fala Myanmar tu na bong kon brigade ko samek ne in chalten mana anin hena tang heroin gram za pakole methamphetamine kg ngale gram zare samret pariat mum sim rukan man bok heroin le methamphetamine wanga man te hi NDNPS Act 1985 tlochin thu boy siam sak ani a voin khan special court a showing ngal ani Aizawl SP Rahul Alwal chu ri hlo do chu angai poimo ma sakani ti a police chu man na thok tu ni ma se a thajau zia thedar konga na sataka tanlak angai ti asoi voina Aizawl SP conference hola chenchabu mit akom na hetu sen Aizawl SP Rahul Alwal chuan chung ko le khotlang aru hlowa thadlo zia chu inzirti war tharangai ti a hemi konga hen tlongai pole pol sang sang te tho puya tum don ti sen police chuan aman na thokma se thadlo zia thedar konga na sajokin tan an la don ati Aizawl SP chuan so na kong sang sang do turin the top choni don ati a ruk tele tual thana angchi solne te chu a chui tur big team ruat ani don ti sen mi puita point CIR application mangin ol sam takin mi puite point phone bole thil dang bote an report thei don ani ti Aizawl SP chuan no pang kumtling lo thu buai chungchang le adan pokso ba ka cybercrime chungchang te po mi puite institute thata poimo ti a hur solokonga me puite chon an hria tur ang poimo hriat ani theinan tranlak angai thu soi bok ani Aizawl SP chuan kuminok so ba in thanlo om tura in thanamo nom le fel fai om theinan police dem the top an chuanin na soya district chunga uluk taka ven himna kalpuyani ati Chanchinthar Akaswani Aizawl changa puan ani lungle district borsap piramdin leni chuan tun hna peletua township chin se da changa kumi ral tan mi somret panga ten lungle district chunga thingtlang kho pakhata aron lu bel chungchanga amuna thilom dan enfi aturin min khan khomoi khu atlo borsap hi SP additional DC le sub headquarters oime shoi tu ten troyomin khomoi VC le wem branch shoi tu ten lodong songa ratan lu thar te komin borsap chon ratan de suram dangmi angin india khole tuiten chanvo anne angte anne ve thelo ti ashila sarkar VC le weme ten in kaishun an don te shataka zom turina cha ani india sarkar in Myanmar atanga ron ratan te refugee angin pomlo ma sai Mizoram sarkar in mani mishing buite mangai na ril ruwa wang chawin Myanmar ratan te alo tom hlom ti ta langin ratan te chu india sarkar dan shaite zom turina cha ani Arunachal Pradesh mun mingchen khat China na thak fo chu sarkar le puchu na takina dem External Affairs Ministry to pong tu Randir Jai Swam chon hetenga min thak nima se Arunachal Pradesh chu India rampung poimo le lakshan thei lo alani chunchom zelati a in China in India ti thinrim zonga mun ming tun hnai athak awangin sarkar chon achang le ngal ani Election Commission chon Lok Sabha le Assembly in thanlo om tura state paruka uluk zoka vil turin special observer ruat heng state te hi mishing viable sasari chung omna West Bengal Uttar Pradesh Maharashtra le Bihar ba ka Assembly in thanne tel na tur Andhra Pradesh te Odisha te ani a special observer te hian in thanna thok tu sang te security force te le vote thangna man ruwa vil na an thok don ani Chanchinthar serti tomnan tlang pui Disaster Management Minister puke sabdanga chuan tun hnaya thlir wale real time chiat na then tur tu te thei to ba tan puan ni tur thu soi tun hnai Mizo me che pakhat me che za omna ti bang thei tur social media ka tanga video le thalak atalan fo wangin thu boy siam sakani
Arunachal Pradesh Samhun Ming Chan Khat China in Athak Fo Sarkar le Puchon Takina Dem Election Commission Chon Lok Sabha le Assembly in Thanla Tura State Paruka Ulugzo ka Vil Turin Special Observer Ruat